Sentejn ilu Monsinjur Charles Vella kien ta' intervista lill-ġurnalist Herman Grech fuq timesofmalta.com. Din l-intervista li xandret fis-16 ta' Awwissu tal-2009 hija aċċessibbli għal kulħadd minn fuq dan is-sit elettroniku. Fl-intervista Monsinjur Charles Vella jitkellem dwar id-divorzju u l-koabitazzjoni. Jgħid li jkun aħjar li kieku koppja tkun tista' terġa' tiżżewweġ milli tikkoabita. Divorce from the Catholic viewpoint is considered a menace to the stability of marriage. It does not mean that it is going to wreck marriages. If we build our families on rock and not on sand, as Jesus says in the Gospel, the Christian family would become stronger. Sentejn wara Father Franz Mifsud meta kien jgħid jitkellem fil-fgura fil-preżenza tal-Isqof Tgħawdex Mario Grech qal li min jiddivorzja u jerġa' jiżżewweġ ikun qed jgħix fid-dnub. Meta wieħed irid divorzju, jiġifieri biex jgħaddi għal żwieġ ieħor li żgur ma jkun żwieġ fil-Knisja li allura jkun żwieġ Skont il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika, jekk id-divorzju ċivili jibqa' l-unika possibilità biex tiżgura ċerti drittijiet legali, il-kura tat-tfal jew il-protezzjoni tal-wirt, għandu jkun tollerat u m'għandux jitqies bħala xi offiża morali.